السلام عليكم، مرحبا بكم جمهور الافريق الغالية، جمهور الافريق العالية، في كلاسيكو مثير بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي. من هو الأجدر للفوز بثلاثة نقاط؟ وقبل الحديث عن المباراة نترك لكم مقتطفات فيديو من المدرب بيتوني وكذلك اللاعب ياسين بوعبيد. C'est un match, un beau match à jouer contre un adversaire qui est invaincu depuis 6 matchs. C'est un match toujours intéressant parce que ce sont des équipes qui jouent pour les premières places comme nous, donc c'est toujours des matchs très engagés, très équilibrés. Voilà, il faudra faire preuve de beaucoup de personnalité avec ballon, beaucoup de caractère sans ballon. C'est des axes de travail qu'on est dessus depuis quelques semaines, et puis les derniers matchs à l'extérieur nous ont montré que on était sur le bon chemin, donc ça va être un bon match. Voilà, ça va être un bon match, mais on sera prêt pour, comme d'habitude, jouer notre jeu à 100%. On joue pareil, on joue avec l'idée d'attaquer, de bien défendre quand on n'a pas le ballon. On essaye d'empêcher l'adversaire de développer son jeu, donc ça on ne va pas le changer. Donc demain ça sera un match, nous, le même que les autres, avec la même idée d'aller de l'avant, parce qu'on sait que c'est que comme ça qu'on peut remporter les 3 points, et rester acculé derrière, attendre voir ce qui se passe, on ne sait pas faire, donc on ne va pas le faire. Et c'est le travail, c'est la méthodologie de travail qu'on a mis en place avec le staff. À l'intérieur de ça, il faut de la discipline, il faut un cadre. Mais après, sans aussi la mentalité de nos joueurs, on a quand même un groupe très réceptif, très motivé, ils ont envie d'apprendre. Donc, comme je leur dis toujours, une équipe de foot, pour moi, c'est 2 principes, c'est l'exigence et le plaisir. Et dans tous nos séances d'entraînement, c'est ce que je veux retrouver, de l'exigence, de la discipline, de la qualité et aussi du plaisir, parce que après tout, le football, c'est un jeu, et donc il faut qu'ils s'amusent aussi à travers un cadre d'équipe, et c'est ce qu'on arrive à faire. Après, le deuxième des choses, c'est le cadre du parc. On a un outil de travail intéressant, on est au calme, on peut travailler tranquillement, donc ça c'est important pour les joueurs. Et puis après, la troisième des choses, c'est que voilà, on a des dirigeants qui nous laissent travailler, qui ne nous imposent pas des idées comme ça peut se passer dans tous les clubs. Donc pour nous, pour staff et les joueurs, ils nous donnent une sérénité qui est importante pour maintenir cette joie de vivre et ce travail au quotidien. نو سي كومبارا احنا ملايين ما نموتوش. ديما معناها مادامو كلاسيكو باش يكون عنده نكه خاص. الاولاد معناها عاقدين العزم باش نمشيو لسوسه باش نروحوا بثلاثه نقاط. باش يكون ماتش الديربي معناها خاطر واحد مركه فيه وكل شيء. سي ماتش معناها تنساه، واحد يخمم في اللي جاي وان شاء الله ربي يجيبه في الصواب. نخدموا قاعدين ناخذوا في كل ماتش وماتشوه، مركزين كما يلزم كسوا في لي زونترينمون ولا البرا. مازلنا ما عملنا حتى شيء، مازالت السنه فينا برشا خدمه، مازلنا باش نتحسنوا برشا. ان شاء الله ربي يوفقنا ويكون التتويج معناها في اخر الموسم من حالتنا. جميع الكل معناها كي تسمع جمهور الكلوب وراك معناها الكل مع بعضهم وكل شيء تهبط معمر. اما اكثر اغنيه نو سي كومبارا نو سي كومبارا احنا ملايين ما نموتوش. رجعنا لكم من جديد في حديث عن التشكيلة المحتملة للنادي الافريقي وكذلك النجم الرياضي الساحلي. من هو الأجدر للفوز بالمباراة، النادي الافريقي ام النجم الرياضي الساحلي؟ وطبعا هذه التشكيلة المحتملة للنادي الافريقي كما رينا الأسماء هذه موجودة بحول الله في المباراة الأساسية، وهذه حوصلة لجميع المباريات اللي تلعبت كانت فيها الغلبة للنجم الساحلي، على خاطر السنين الأخيرة النادي الافريقي ما كانش في أحسن حالاته. إن شاء الله النادي الافريقي يرجع للسيطرة كما كان في السابق ويرجع للمعتاد. ننتقل للحديث عن صفقة ريتشارد بوادو. أهم التطورات فيها، النادي الافريقي، إدارة النادي الافريقي خدمت بذكاء فيما يخص هذا الملف.
نطرقوا لأهم الأحداث اللي صارت، اللي هو باش يتم تعويض الحارس مرمى معز حسن باللاعب ريتشارد بوادو. يعني فما فصل في الجامعة التونسية ينص على أنه كي يبدأ عندك لاعب مصاب نجم تسحب له إجازته، لكن بموافقة اللاعب على أن يكون مصاب من فترة تفوق 4 أو 5 أشهر. كانت هذه حوصلة لمباراة النادي الافريقي والنجم الساحلي. كذلك تطرقنا لاخر اخبار الانتدابات، نوفيكم لحظة بلحظة. شكرا لجماهير النادي الافريقي.